Hai perlok, ke baja, ya keri ke badan, hamar senda jong ke India, kata ke keri Pakistan. Tang ini peshwa ya ke jing he jong ke map jong keri Pakistan, ke jing he jong keri Pakistan ke long kumba pra iwe kendai iwe lai kilometer, bat ke jing don breu pat ke long kumba san kendai million ngut ki breu ki basong ha keri Pakistan. Balai keri Pakistan ke long ke bakar do ba lane katlot hak ekonomi ne hak jingyo jingkot menta kumba nyu pesan senem keri Pakistan kalong ka patlot bha ladangi yunu jor bat keri India ka Pakistan kumba ar senem kan kendo ya ke ekonomi jong ke India lane hak jingyo jingkot ladangi pet bha ladangi phai pat shakidau ki ba pelong ya keri Pakistan ba kalong ka ba kerdu tam kilong ki ba bun bha henry ngabatai tangkat tokat ne kidau ki ba pelong ya keri Pakistan kalong ka ba kerdu tam kadau ke banengkong kajing sak rampalan bat kijing syenia tang hakaram bat kajing telot ke sorkar kam kuak ban invest dan kam kuak ban shimkhia ya kata kapisa dan kam kuak ban kamai kapisa hak khayi pateng nakaba syenia palat hakaram kapisa ro kalhiar dor syaba palan kadau ke ba arpat nadu usnem ke kandai spa so penyau ke ekonomi jongkari Pakistan kelong ke ba kerdu namar kam yo transfer shu naka East Pakistan kata kelong kari Bangladesh menta bat kalado ya ki industri ki karkhana ki bapen mi pisan nakari Bangladesh kadau ko balai pat ka jimbam sap palat ki high level lane ki he sorkar bat ka tak seru karit palat bat ka sorkar kamla ban penbiang lane manage ya kata ekonomi lane ya kata jingyo jingkot hakari kadau ko pesan ka jing sa ram hakari China kumba cis pak lai $1 billion kan ke ram ke China kecil lut ya kata ekonomi jong keri Pakistan bat menta ke China karang sak ram ya keri Pakistan kumba lai $1 billion bat how panai match ke China kalau dep siu kumba $10 billion na ke benta ke ICBC how much house name arajar peusan menta house name arajar penriu keri Pakistan ke sedang nok ban kiu kendiat kumba lai persen na 100% haka fiscal year house name arajar penriu bat menta ke GDP jong ke Pakistan ro ke kiu no kumba kala poi kumba saus pak $10 billion pat mentau snem keri Pakistan ke kembilan ti hau ne usnem akan poi kumba saus pak hanya $1 billion balai pat keri China ke ajing Christian ya keri Pakistan kadau ko ba keri China ke ajing Christian ya keri Pakistan tang man yo ele persyak ya keri India hari-hari ke China ke ajing Christian baik ya keri Pakistan tang man yo ele persyak ya keri India kini ki arteli kiri kidai kijuk ki allies dan kidai kijuk shiperlock